The central government has approved 1,880 crore for the four-laning of Cuncolim to Bendordem stretch of NH-66 in South Goa, marking a major boost for the state's infrastructure network. Chief Minister Pramod Sawant announced the sanction, stating that the project includes bypasses for Cuncolim and Balli, aimed at easing congestion and improving travel efficiency. The ambitious plan features a 5.78 kilometers elevated corridor, a 6-lane railway overbridge, upgraded service roads, and improved junctions with pedestrian safety measures. Sawant said the project will significantly decongest key towns, reducing travel time and support economic development in South Goa. He thanked the Prime Minister and the Union Minister of Road Transport and Highway for approving the major infrastructure upgrade. 1,880 कोटी जब आमकां कुंकळी बायपास कुंकळी टू बाळी ह्या बायपासा खातीर सँक्शन जालां ताचें कामूय बी रोखडेंच खूब बेगीन जातलें. 6-लेन नॅशनल हायवे आमी कन्स्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया कुंकळी टू बाळी हाज्या पर्यंत आतां आमी पळयता की सगळो बायपास कंप्लीट जायलो. इतकोच रोड उरलेलो. ताच्या खातीर थँक्स टू ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, थँक्स टू अवर रोड्स एंड हायवे मिनिस्टर श्री नितीन गडकरीजी. खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. टायम टू टायम आमी जी प्रपोजल्स घाल्ल्या ती प्रपोजल्स त्यांच्या कडल्यान सँक्शन जाल्ली आसा. त्या हांव केंद्र सरकाराचें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.